Harus suruh berantem om. Ajar. Cat, lu ngapain? Lu nonton. Buset. Udah dua-duain kali kubur kalinya. Ajar Pak, ada. Lawan. Ajar. Ya. Nah. Buset. Ya Pak. Antar bareng gua kemarin. Awas. Awas. aja. Kalau dia kita duit aja ikut banget. Dia ngalang-ngalangin. Bang Pintu udah ngaku kalah, apa rombongan saya persilakan. Alhamdulillah. Ya.